من جد وجد علمي مكانات إيسا شيء موسى سوالا من جد وجد جتون كوني علمي مكانات إيسا دي علمي مكانات إيسا جتون مالي نمتي جتو كوتو جي قصة دا شيخاي مابر وان نمني مخانا قبچو غاريمي الرأيو نني مياتيس بروچ ديم ديم تامي نمتي جتو كوتو من جد وجدان كوني آساو قبدي جان مسكينة بيفان قبو huccuun qabu huccuun saa carqa intala warra mootii taabbootiin qabeenyaa ittiin qalbisne intala san fuudhu malee jee xeebee jaan mana mootichaa hoggaanii fidhaqe ummanni afaa isaarra gattaa afaa isaaniirra gattaa udhaafuun feene intala isaaniirra gattaa udhiisi ni galaamiireen afaa isaaniitiifuu awoo rabbi isaan bakka tana ni dhiinaa jaanii jala muranii jiran maalayyaa intala isaaniirra gattaa'u akkasitti maaliif dhufte jennaan intaluma teeysan tana naa kannaafin dhufe itti kofle mootichi akkasitti yaa gaarii siifiin kanna hanjamaa beeyta siifiin kanna intalatiyya fuudhuudhaaf ziqee matarraa qabdee ilaa qeensatti uffisuu qabdaa nama saniifin intala ulaagaa tana guunnaan siifiin kanna rakkoon qabdu jeen akkasitti namni waan takka jaalatu wanni takka isatti hin dhaga'amtu ziqee taanaan rakkoon qabdu jeetuma jaal bahara cinaa dhaqee rafee jaan booshee bahara cinaa dhaqee rafeetuma ziqeeyni eeysa jira bahara keeysa jira bahara cinaa dhaqee rafeetuma akkasitti adoo inni rafuu jiru maaliif rafa karaa deemaa oolee dhaqe wanni rafuuf hoggaaniin dadhabbii tana beheetiin bahara kana toohee bakka jijjiiree fi yaa rabbi nuu galchi bahara guddaa kana bootaasaa jijjiiree fiitiin asirraa guuree bakka bira daabaleetiin daaba keeysi jiru san baafadhaa je yeroo inni rafuu jiru kana rabbiin ilhaama godhe jaan beeysisa halluuna kana godhe halluuna bahara keeysa jiru warra yoo dirratti as beenuma du'u kana godhe qaallicha kana waan as ciisuuf ni beeytanii hin beeynuu jaaniin wanni as ciisuuf bishaan toohuu deema eheey firraa haqqisaafi ziqee inni barbaadu san firraa haqqisaafi akkasuma halluunni tokkummaan as bee gurguddaan akka ambarsan taruma takka haqqisa haa jeef hoggaa haqqiseef ziqee walitti qabatee warra mootichaa ni geeyse intala san fuudhee jaanii kam ilmi maqanaaxii isaati je ishee muusaan ilmi maqanaaxii isaati jechi tokkichi kuni barnoota bakkaan namaa ni gaya barattoota kee bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حواasa keenya awwan keenya barattoota keenya فأولا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته eega salaamtaa na jalaa deebistanii guyyaan irraan tanaa guyyaa gammachuu guyyaadhaa anis ifaajee meeqa dabarsee barattoonninis akkasumatti ifaajee meeqa dabarsitanii namuutuu kana wayyaame rabbiin guyyaa irraan tanaa kanaan nu gahuudhaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin nama meeqaatu nu wajjin jammaree kaanis fayya dhabaan kaanis dhibdee adda addaatiin darsiin isa duraa karan muramtee kaanis lubbuma isaa dadhabee kadarsiin karaatti isa duraa muramtee waa nama tokko lamaa mitii jechu arraan tanaa carraa kana rabbiin nuu kennee
guyyaadha jalqaba adoon tahin guyyaa ifaajee meeqa booda eega jalqaba hoggaa ramadaanni biherraa eega guyyaa san marxifannee anii sirriiba dhabee khabaratu sirriiba dhabee qalamni kitaabarraa guyyaa irraantanii kana xiqqishoo hafuura baafachuudhaaf ol godhatee jechu kuni guyyaa irraantanii kana guyyaa eeybaa guyyaa gammachuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi rabbil aalamiin obboleeyyan keenya dhaamsi hedduun na dura godhamee sheekan dhaamsa babbareedaa tokko na dura godhaa turanii jechu aniis akka abbaa bakka tanatti akka abbaa keeysaniitti akka barsiisaa bakka tanaatti guyyaan guyyaa xumuraa waan ta'eef dhaamsa gabaabaa wasiyyaa jechuun qawlun fiihi da'watun ilaa salaahin wa nahyun an fasaadin jecha tokko hagaariitti nama ajajuun keeysa jiru hahamtuurraa nama dhoorkuun keeysa jiruutu wasiyyaa jedhama wasiyyaa gizeeniif ja'an dhaamsaa ambiyaan humni dhibbi takka ambiyaan kum dhibbi takkaa fi kum 24 ummata isaaniitiif dhaamaa turani akhlaaqa gardee ambiyootaati gaariitti nama ajajanii hamtuurraa nama dhoorkuun akhlaaqa gardee nabiyyootaati jechu umar bin khattaab akki jee laa khayra fi qawmin leysuu binaasihiin walaa khayra fi qawmin laa yuhibbuuna annaasihiin obboleeyyan keenya umar akki jee ummata tokko hagaariitti nama najanye iimaana kaamila biratti hin eeginaadhaa je ummata tokko nama nasiyaa isaanii yaadu kan jaalanne namni tokko yoo as dhaabbatee nasiyaa nuu yaade nama nasiyaa nuu yaadu san jaalachuu qabnaa jechuu maalifiif jennaan nasiyaa tanaani namni siqee tarkaanfachuu dandayaa jechuu jijjiirramtee akkasitti barattoota keenya hawaasa keenya nama jijjiirramee jireenya isaa kanarratti dalagee nama aalama jijjiire rabbi isinaa godhu rabbi isinaa godhu addunyaan yeroo gabaabaadha nutiin amma har'a duyda dachii gubbaa jirru kun amata 100 takka dura hin jirru nutiin har'aan tana duyda dachii gubbaa jirru kun amata 100 takka booda nu kanaa miti ka jiru eenyuutu argamuu deema ilmaan keenya ilmaan keenyaatu argamuu deemaa jechu maalifiif jennaan addunyaa tana yeroo gabaabduu takka gubbaa jiraanna rasuulli ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam bara 1446 dura umrii teenya tana himee kute rasuulli a'maaru ummati maa beeyna 60 wa 70 umriin ummata kiyyaa amata 60 amata 70 jaa rasuulli nama hedduudha namni addunyaa tana gubbaa jiraatee amata 60 amata 100 jiraatee gizeenii fi du'e guyyaa 3 gandi taaziyaa sabrii waliin jiru san malee ha taarikhni tokko ichi booda isan dubbanne maalifiif jennaan waan inni gaafa addunyaarra jiru itti laffa'u saniitu waan bu'aan qabne garaadhatti laffe halkanii guyyaa hirriibni isaa halkan wanni inni itti qaaxiree zaa 24 wanni itti laffa'u maali jennaan jijjiirrama garaa kana akkamittiin if quubsa akkamittiin hin beeloyne akkamittiin hin daarre waan akkanaa shaakaleeti namni taarikhni isa dubbatu haseenaan isa dubbattu nama kami jennaan nama waan bu'aa qabutti barnootatti shaakalee barnoota har'aan tana isin karaa buutaniif kanatti namni shaakalee seenaan isan irraanfattu taati barattoota keenya jalqabdan bakkaan rabbi isin haa gahu namni eegala keeysa wal hin dhabu xumuruu keeysa wal dhaba malee eegaluu keeysa wal hin dhabu namni hundinuu ni fadha
akkaataa itti waan san argamsiifatan keessa wal dhabe amma namni kursii tanarra taa'ee hawaasa kana addaan galchee barsiisuu hin feene hin jiru sadarkaa ammaan tanaa xiqqaattuu guddattuu nuti irra jirru kana kadachii dalaguus numa fadha ka makiinaa oofuus numa fadha ka dukkaana gurguruus numa fadha ka mindaa nyaatuus numa fadha garuu immoo akkaataa keessatti waan san argamsiisan saniitu wal dhabaa jechuu yoonii fi sa'aate hanga yeroo barnootaaf ala baate kana yoo yeroo ta'e gartee hin kabajin yoonii fi gartee barataa tokko ka barnoota saa isaa hin kabajne akkuma fadhetti bobba'ee galu yoonii fi kataatu taate mataan gurraachi kun boodani deema ni dulloomta nama guddaa taata yeroo san alatti haftaa jechu obboleeyyan keenya seenaa warra nu dura dabree kitaaba baasee qorannee ulamaan islaamaa warri nu dura dabre akkamitti kitaaba baasan jennee qorannee yeruma silaa qaraatiidhaaf nu tanaa'u nuti wanni nuti itti shaakaluu qabnu maali kitaaba firraa jijjiirree kitaaba oofu amma har'aan tana hoggaa walgahii goone boru ganama darsii jira kitaaba duraanii dhaabneetuma boru ganamarraa subiirraa eegalleetuma kitaaba torbaaniif buusnuu jira ka torbaana lama buusnuu jira magaalaan dhaabbattee jirti namatti fayyadamuuf sa'aan teenya ramadaana keessa amma ramadaana bara deengaddaa sheekan warra as dhufee nu bira soomanee jira kitaaba guyyaa sadi buusnuu jira dandeeytii sitti qaban kitaaba guyyaa afuriif finnuu jira kitaaba maaliif isaanis nama jajjabaadha ichi deebi'aniiti amata guutuu nama qaraasisaa ba'an duuba arraan tanaa qaraatii dhaabne jennee yeroo balloo tana baatii lama baatii sadi yoonii fi waan biratti kashaa kallu taate waan biraa keessa yoonii fi katurru taate as deebi'uun ni ulfaattii jechu majliisa deebi'uun ni ulfaattii jechu yoo kitaaba firraa jijjiirte yoo risaalaa xiqqoo takka ta buusuu dandeessu risaalaa yeroo tana keessa buustu yoonii fi kafirraa jijjiirtu taate guyyaa qaraatiin banamtuus mirqaanaani nashaaxaani darsii teetirra deebitee akkasitti kitaaba baafattaa jechu obboleeyyan keenya yeroo fatraa tanaa yeroon namni firraa eegu yeroon namni gartee badu yeroon namni majliisa keessaa badu yeroo tana bakkatti soomantan akkatti kitaaba qaraatan baatii hanga kana keessatti abalurra kitaaba baafachuun qaba adoo mataa kiyya qofan ta'in kana hunda yaaddanii yoonii fi akkasi kasossootan taatan jijjiirrama yeroo gabaabaa fiddanii arraan tana yoonan asirra taa'ee booda namni bakka tana dhaalu suma taha adoonan asirra taa'u jiru anuma cinaan ichi baatee ganduma naa gadi ganduma naa ijji ganduma ichi aalama kana guutuudhaaf jechu isin oomishuu jirra nama saa ofii kabajee eegaa wulii qaraatii nurraa dhaaban jettanii waan biraa shaakaluudhaa miti barataa oggu takka kitaaba isaatiin addan baane rabbi isin haa godhu aamiin jaa tashabbahuu birrijaali fa in lam takunuu mithlahum فإن التشبه بالرجال فلاح جان نموت سدرة دبري سينا إساء قرأتشو قبدا أكمي كره أكمي ترد أكته أكزامي كرفا زامي كهريبا خا أكنا يو قرأت جيجيرمته نما براته ودن ديسا ججو أني تلوني ننگونه أسر تاو بيتني ننكيسر دلد ننگونه گویا ننكيسر دلد أسر ننكيني nama arbaa dhalatee sheekata nama khamisa dhalateetu aalimata namni jimmata dhalate doktorata wanni jaamu sunnaa rabbiitii miti sunnaan rabbii akkami dubbiin dubbuma namatti laffeeti sossootanii jajjabaattanii yeroo tana keessa bakka jirtanitti nama galuu jira nama asuma soomanuu jira akka kitaaba shaakaltan akka kitaaba keessaniin addan baane abbaan bulukhoo banuun dandeessu amma zaatanaa booda maaliif yeroon isaa dhaabbatte abbaan tajriida oofu yeroo tana booda tajriida banuun dandeessu garuu kitaaba qaqallaa tokko jira qawaayida jaanii qaayidaa adda addaa abbaan bulukha qara'u dhufee
qaayidaa san barachuu danda'a. Baatii takkatti yoo qaayidaa takka baratte qawaayida lama yoo baratte qawaayida sadi yoo baratte qawaayida kumaatamaan jiru jira. Yoo niif akkasi akka barattu taate nama biraatiif tolfamuu jirtaa jechuudha. Arraan tana ni barbaadda boru ni barbaadamta jara keenya barattoota keenya nama saa ofiif duraa balleessu rabbi isin hin godhin. Likkitti amiin ji. Nama saa ofii if duraa balleessu rabbi isin hin godhin. Abdallah ilma Abbaas akki jee xalabnaa wa xulibnaa je barbaannee barbaadamne je. Barbaanneeti barbaadamnee je Abdallah ilma Abbaas. Namni yoonii fi barbaada isaa tolche dhugaa walii muggaarii akkam jettan jara keenya. Namni amata hunda anummaan kursii tana gubbaa taa'ee hireen ta'e amata hunda asumaan fuula ol deebi'uudhaan se'in. Adootuma akkatti asiin fuula ol deebitee teessuuti guyyaan siif lakkaawwamee amata 10 booda, amata 20 booda, amata 30 booda leenca na caalu. Leenca aalama kana jijjiiru rabbi si godhee asirra baataa jechu yoo rabbi suma sirraa dhorke. Rabbi suma sirraa dhorke. Nafsiyyaa ta'e tasitti taphattu ta qaraatii keessaa si darbitu ta yooniin dalagadheen jijjiirrama jettee lubbuu sitti taphattu rabbi sirraa dhorke. Nafsiyyaa ta'e isin rabbi isinirraa dhorke. Imaamu Shaafiin akki jee akhii لا تنالوا العلم إلا بستة وبليس غيجي وبليتي مسلمة واجه مليت علمي لتنجيني إمام شافعي كان جنة توقف الردي سيفيني مجي تكتكت وانا من علمي لتنجو توقف الردي زكاء وهرز واجتهاد وبلغة وطول زمان وصعوبة أستاذ يو واجهين كان قباته عالمة تاتا yoo wanni jeen kun hin jiraatin nama jarjaru nama hiriyaan tiyya na duran fuudhin ju yaa rabbi galchiif nama hiriyaan tiyya mana na duran jaarratin ju nama qaadhimaan tiyya na duraan heerumin ju wallahi nama biraa ta'uu hin dandeessu nama guyyaa hiriyaan tiyya niin jaarradha jettu guyyaa hiriyaan ta'e niin beeka amma biyya hundattuu aadaa adda addaa jira guyyaa hiriyaan tiyya jaarrattuun jaarradha jennaan guyyaa hiriyaan tiyya fuutuun fuudha jennaan nama biraa ta'uu hin dandeessu gantuma taata yoonii fi nama biraa ta'uudhaaf guyyaa hiriyaan tee fuutu san ati lubbuu tee qabuu qabda guyyaanii fi hiriyaan tee mana jaarrattu san guyyaa hiriyaan tee ilmoo ol daddarbitu yaa rabbi haasa'u kana galchiif guyyaa hiriyaan tee ilmoo ol daddarbitee jaartii bareedduu akkanattiif cinatti chilaaltu afaan kee hidhattee ijatee qaqqabattee lanaa ilmun walil juhaali maalun radiinaa qismata aljabbaari fiinaa lanaa ilmu walil juhaali maalu Aliyyi ibn Abi Taalib akkana hin jenne radiinaa qismata aljabbaari fiinaa lanaa ilmu walil juhaali maalu kana jee Aliyyi ibn Abi Taalib qooda rabbi nuu qoode jaalenne jee Aliyyiin qoonni rabbi nuu qoode maali ilmii tana yoonii fi ummanni wallaalaan qabeenya qabaate makiinaa qabaate mana bal'aa qabaate jaartii bareedduu qabaate ati har'aan tana bareedaan lookoon kitaaba akkanatti olii gaxoofu kun akkuma sheeyni keenya shee maamarra ufganaa haasa'u ta'a daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 keessatti miliyeena 100 si qubsiisuudhaaf walitti qabu ta'an kana gaaduuba yoo if qabde yoo sabbarte yoo niifi nafsiyyaa teef irraa dhoorgite yoo lubbuu teeti qabsooyte akkasi jijjiirama fiddaa jechuu hawaasa keenya barattoota keenya waliin sobnu akka gaariitti amniti dheertu imaamu Shaafiin waajaha qabaachuu qabdaa je ni galaami haasawi ni qiyya wanni jeheen maali jennaan tokkoffaa irratti faaxina ta'uu qabaa jaan namni ilmiif ga'u lammeessa irratti jajjabaachuudha sadeessa bolola qabaachuu afreessaan
nyaata xiqqeessu namni nyaata guddisu nyaata namarra bareeduun nyaadha namni jiru namni kofoon jinsiin magaalaa jirtu nan dabrin jiru nama biraa ta'uu hin dandeessu dubbiin qaalii ammaas shaneeysaan zamana dheeraa si gaafatte ilmiin wanni akka ilmiidhatti yeroo guddoo nama gaafatu addunyaa tanarra hin jirtu doktorummaarraa injineera ta'uurraa naggaddee abbaa qabeenyaa fooqii ijaaruurraa ilmiidhaatu yeroo fudhata wanni akka ilmiidhaa yeroo nama gaafatu hin jiru jeeysa irratti nama sirra wayyaatii wajjiin zaawiyyaa keessa galuudha nama sirra beekumsa qabu tokko maxxantee nasiyaa isaa qeebaltee nama jala guddachuu hoggaa akkasitti ha ilmii qaraatu taate jara keenya yeroo gabaabaa booda addunyaadhaaf dhiyaattan rabbiin isinuma isinirraa dhorku jajjabaachuu nama gaafatti man jadda wajada ilmii maqanaaxiisaa jedhe shee Muusaa Su'aalaa man jadda wajada jechuun kun ilmii maqanaaxiisaati ilmii maqanaaxiisaa jechuun maali namticha tokkootu je qissaadha sheekaa himaa bara waan namni himu kana qabachuu gaariimi arrayoo nani me'atis boruuchi deemtee himtaami namticha tokkootu man jadda wajadaan kun haasawa qabdi jaan miskiina bifan qabu huccuun saa carqa intala warra mootii taabbootiin qabeenyaa ittiin qalbisne intala san fuudhu malee jee kee bee jaan mana mootichaa hoggaanii fidhaqe ummanni afaa isaarra gattaa afaa isaaniirra gattaa udhaafuu hin feene intala isaaniirra gattaa udhiisi ni galaamiireen afaa isaaniitiifuu awoo rabbi isaan bakka tana ni dhiinaa jaanii jala muranii jiran maalayyaa intala isaaniirra gattaa'u akkasitti maaliif dhufte jennaan intaluma teeysan tana naakannaaf hin dhufe itti kofle mootichi akkasitti yaa gaarii siifiin kanna hanjamaa beeyta siifiin kanna intala tiyya fuudhuudhaaf ziqee matarraa qabdee ilaa qeensatti uffisuu qabdaa nama saniifin intala ulaagaa tana guunnaan siifiin kanna rakkoon qabdu jeen akkasitti namni waan takka jaalatu wanni takka isatti hin dhagayamtu ziqee taanaan rakkoon qabdu jeetuma jaal bahara cinaa dhaqee rafe jaan booshee bahara cinaa dhaqee rafeetuma ziqeeyni eeysa jira bahara keeysa jira bahara cinaa dhaqee rafeetuma akkasitti adoo inni rafuu jiru maaliif rafa karaa deemaa oolee dhaqe wanni rafuuf hoggaaniin dadhabbii tana beheetiin bahara kana toohee bakka jijjiiree fi yaa rabbi nuu galchi bahara guddaa kana bootaasaa jijjiiree fiitiin asirraa guuree bakka bira daabaleetiin daaba keessa jiru san baafadhaa je yeroo inni rafuu jiru kana rabbiin ilhaama godhe jaan beeksisa halluuna kana godhe halluuna bahara keessa jiru warra yoo dirratti as beenuma du'u kana godhe qaallicha kana waan as ciisuuf ni beeytanii hin beeynuu jaaniin wanni as ciisuuf bishaan too huudee eheey firraa haqqisaafi ziqee inni barbaadu san firraa haqqisaafi akkasuma halluunni tokkummaan as bee gurguddaan akka ambarsan taruma takka haqqisa haa jeef hoggaa haqqiseef ziqee walitti qabatee warra mootichaa ni geeyse intala san fuudhee jaanii kam ilmii maqanaaxiisaati je shee Muusaan ilmii maqanaaxiisaati jechi tokkichi kuni barnoota bakkaan namaa ni gaya barattoota keenya isin hoggaa ilmii tana qara'uu jirtan mana barumsaa keessa maqaan keessan hin jiru dukkaanarra maqaan keessan hin jiru baajaaj oofuutti hin jirtan dachii dalagachuutti hin jirtan roobni sammii bu'u kun nama biraa itti facaafachuu jira isinii miti isin wanni irraa qabdan nyaatanii dhuydaniituma ilmii rabbii baasu yoo yeroo qaalii tana yeroo abbaan kee obboleessi kee adeerri kee eessumni kee naassi duuba jira ilmii tana baasii siin juu kana yoo rafte booda
jireenyi kee akhumaaf akhtaha isinuma rabbii isinirraa dhorku mee amiin jaa nama ilmii tana baasee addunyaa jijjiiru rabbii isinaa godhu ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجال طول حياته جي إمام الشافعي نمني غياتك غيالما تربانتك باتيتك جيرينيا إساقنا خيزا مسافر ما خيزتي ركنا مسافر ما داسن دمين زلالم جيرينيا إساق خيزتي خاصة وني إساق خيز جرتو والله لجامتو لغجي ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجال طول حياتي جيرينيا إساق غوتو خاصة والله لا لغا يوني في علمي تنرى الصبرته الران تنا نبرباده غيابرو إن شاء الله تعالى نبربادمتا ججبات داني سنينجا نما ججباته كتاب بكانغيو نما نقلي فودا ديمو ربي سناغد رامسنين أن إسنتي آزاوخن خيسن ججيرو خاد دنيا ججيرو إسن اللين خد ججير رمتني عالم ججير تر ربي سناغد براتو ترى نموني توكو توكو بيوتا خيس ديمه وري داوا قدوس نجرا خغندا سومنو جرا سنلي تامسنو تي إسني غونو غباب سي جچما توكو أخلاق غاريدان إمام غندي سندرو جروسن أخلاق غاريدان سمتني ني زيارتني إسني بيا قبو جرا سلاني في إسن غندانو باسو باتني خبجا كزي دغا غوتني مايكين إسني كنما يجو دعواز نبرتا وداج خيستي سنوسين حال بريدا لان نما دعوا غدو ربي سي اغد مي اخلاق بريدا را نما تو كون سني دبت ابراهيم بن ادم جاني دكتور معسياني بيدن ور سلفات ور ندور دبر ابراهيم بن ادم كوني گوگل لما سنتي ادون ناسو خن رامبون اركو دنديس گوگل سنتي گوگل کی زيني في جان مكتبه سنتا مكتبه سنتي لالو دنديسا جو قصه ابراهيم بن ادم جته مع اليهودي قصه ابراهيم بن ادم تا يهودي چاو جين گode جته تما قصه سنتا इफी फासवाना नम्मई मुदे मुखाना सी विदाय जो गाव तो को इब्राहिम बिन आदम किताब लालू जिरजा मना चुफाते यहूदी ची तो को देमा दुफेते इसा किताब लालू जिरु इब्राहिम बिन आदम अदुनियान तो निसुमा आसोइति सरे जले देमा जा यहूदी चकना देमा दुफेते उलार रद्दे अबो एन्यु जेन इब्राहिम बिन आदम ana fulan bin fulan ana abalu abaluti maali haajaaniin an qabu wayin si gaafachuu fadhe garuu niin irraa fadhe jeen hayaa gisee yaadatte na gaafattaa jeen lamata hoggaa inni ammaa sheeyini kitaabaa wal fudhate itti deebi'e ammaa sulaa irra dhadhee aboo eenyu ana fulaan binu fulaan maali haajaan gaafiifiin dhufee niin irraa fadhe jeen sadeeysa ammaa sheekha akkas godhe taraa sadeeysa irra gaafii inni gaafatumee caqas alihiyatuka yaa ibraahiimu axaharu am zanabu haazal kalbi areeda kee akkanatti baastee deemtuun kanaatu irra xaharamo irra caalamo moo eegee saree tiyyatanaatu irra caalaa yahudichi ibraahim bin adaam maal jeen hinaarre namtichi kun nama amantii islaamaa qabuu miti ibraahim bin adaam hinaarre maal jeen deebisaan inni godheef yooniin gaafaan addunyaa tana gubbaarraa deeme ibidda seene eegee saree teetiin na caalaa sareen ibiddan dheeytu yoo gaafaan addunyaarraa deeme ani jannata seene areeduma kiyyaatu eegee saree teetii caalaa sareen jannata seentu naman ajaa'ibsiisu faqaala arrajulu rajultichi nama amantii islaamaa qabuu miti ashhadu an laa ilaaha illa allaahu wa ashhadu anna muhammadun rasuulullah allahu akbar akkuma shahadaa qabate akhlaaqa bareedaadhaan yoo nama deemte malee yoo haala hamaadhaan nama deemte yoo qoreedhaan nama deemte abbaan fedhe kheyrii feeteen deemi
waanuma ati akhlaaqa hin qabne ittiin deemtuufi hongoysitee jechuu akkasitti barattoota keenya jajjabaadhaan isiniin jaa bakka dheeyxanittis akhlaaqa gaariidhaan daawaa godhaadha haawwan keenya isinis arraan tana dila darasaa kana darasaan walqixa tokkootu asii yaa'ee jira kanummaan amata baranaa asif baratu maaliif namuu kaanni jarjarfata darsiirra namni hangana ture nu malee ni hunjiru kitaabben bubuusna jenneeti nutis akkanumatti turree haawwan keenya dila namaa kana yoo nama tokko tokko taate malee darasootarraa nama mana kiraa keessa jiru jira akkasumatti nama qaariyaa hin qabne nama uteelaa nyaatu jira yoo tokko tokko akkasiisan taate malee dila keessan kana namni nyaachisee obaasee haadhatee fi doktora godhee ichi baasu haawwan kana maaliif jennaan aniin kuni lafzii quraanaatiin biyyanoolee tana dhufe lafzii quraanaa fudhadheetiin juuza 15 ganda qareetiin noolee tana dhufe eegaan guyyaa san dhuferraa qaariyaa nuu baasanii adootuma deemnuu kitaaba nuu bitanii daara nuu baasanii uffata nuu bitaa akkasitti cinaacha nuu ta'anii waa hunda nuu godhanii arraan tana kunoo ilma sheekh Adam Tuulaa bakka bu'ee sheeyni arraan tana akkuma waan addunyaarra jiruuti ilmii sheekh Adam Tuulaa san barsiisuu jirraa jechuudha. Haawwan keenyaa du'aayin isaanii goonu ilmaan nu dhaalu ilmaan sheekh Adam Tuulaa dhaalu rabbi isaanii haa kennu. Isaanillee nama ilmaan isaanii irratti dalagee addunyaadhaaf ilmaan ichi baase rabbi isaan haa godhu. Haadha gaarii rabbi si haa godhu. Haadha gaarii rabbi si haa godhu. Maaliif jennaan seenaan hedduudhaa jira. Imaamu Ahmad rabbatu ummu aalima guddaa san haadhaa guddise jaan diini irratti aalima irraa addunyaarra jiru kana hunda haadhaatu duuba jira. Ilmoota isanillee haawwan keenya haawwanni wasiyyaa isinii godhu ifiifis qara'aa itti tilmaammadhu warshaan irraa as gad dhaabbate kuni amata muraasa booda ani lakkoo isaaniin addunyaa kana gubbaanis qaaxaroo hanga rabbinaa kanneen jiraachuu jira. Warshaa irraan tana as gad dhaabbate kana nama oduufii jira nama warshaan kun isaa oduu bootaa tana ilmi kiyya haadhaaluu jee namni irra dalaguu qabu mucaa saadhaa mucaa siidhaa xiqqoo ilma siidhaa xiqqaa namni irratti hojjetee bakka tana gartee naabuu qabaa yoo as naabuu baates bakka biraatiif namni jee irra dalagu isin kana haawwan keenya isini ilmaan keessan irrattis dalagaa akkuma barumsa ammayyaa yoo ijoolleen irraa hafte looftaniin sanitti barnoota diinal islaam kanaas ijoollee irra jabeessaa musaafirummaallee oofaa yoo biddeena haadhaatiin qara'uu dadhabe eenyu biraan geessa ja'an haffitaati sheekha balu bira nuu geessa sheekha balu bira nuu geessa hoggaa dhufe isaatu miraaba kana qaba isaatu maayikii kana fuudha isaatu majliisa kana wajjiin barsiisna anillee nafuuraan irra baafadha dubbiin dubbii kanaati namuufu rabbi haa galchu rabbi namuufu haa galchu akkasitti sheekan keenya warra dhaamsaas dura godhaa turan hunda rabbi nu haa milkeessu barattoota keenya rabbi muraada keessan rabbi isin haa guutu sheeka keenya hamma gara shee Maamad Rauf abbaa bakka tanaati majliisa kana naaf shee Maamad Rauf wajjuma qabna abbaa bakka tanaa hawaan kana geetan hedduu taphachaa turan isaanis ni jiran akka gaariitti du'aayis nuu godhanii dhaamsaas nuu godhanii walaloon reefu sila shee Ibrahim haawwaniif godhe san sheeyni taraa duraa walaloo haawwanii godhe san silaa itti deebi'e illee hedduun fadha'an haawwan yeroo san akka waan hin dhufiniitiin fakkaata gara boodatti illee taatu shee Maamad Raufaa itti dabarsu baarakallaahu fiikum an ammaan tanaa hanganuma naa guddifadhaan isinin jaa yoon dogoggorees dogoggorri halubbuu ha sheeyxaanaa haqa gaxxamuun rabbii fi rasuulaa fi wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullaahi ta'ala